Reka nkusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda. N'amakuru ababaje, n'amakuru angezeho kano kanya. Mu karere ka Muhanga umwuzukuru akekwaho kwica nyirakuru we w'imyaka 93. Ibyabaye mu gitondo byatunguye benshi ndetse n'abaturage bari baraho nabo bumiwe. Mu karere ka Muhanga abaturage bo mu murenge wa Nyabinoni babyukiye ku nkuru ibabaje ndetse n'incamugongo. Umukecuru wari ugeze mu zabukuru ufite imyaka 93 y'amavuko yasanzwe yapfuye iwe mu rugo. Ubu RIB na polisi bakaba batangiye iperereza. Amakuru yibanze agaragaza ko umwuzukuru we w'imyaka 32 y'amavuko ari gukekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rwe. Ni umugabo wari usanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe bwari bumaze imyaka irenga 10. Ese niki cyabaye muri iri joro? Ni gute umuryango n'abaturanyi babyutse bagasanga umukecuru yamaze kwitaba Imana? Komeza ukurikire iyi nkuru kugeza ku musozo tumenye amakuru yose amaze kujya ahagaragara kano kanya. Bienvenue kwizera niko nitwa, nyemerera twinjire muri iyi nkuru nkubwira akantu ku kandi. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kanyamizo, akagari ka Nyarusozi, umurenge wa Nyabinoni, mu karere ka Muhanga. Nyakwigendera yitwaga Nyirabatutsi Tereza wari ufite imyaka 93 y'amavuko. Birakekwa ko yaba yishwe n'umwuzukuru we ukwizagira Vidasita w'imyaka 32 y'amavuko. Umunyanganshinga w'ikorwa w'umurenge wa Nyabinoni Ndayisaba Aimable yemeje aya makuru, avuga ko ubuyobozi bwamaze kumenya aya makuru ndetse bwayamenye muri kino gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 8 Kamena 2026, nyuma y'uko abaturage batabaje bagatabaza n'abayobozi kugira ngo baze barebe ibyabaye ishyano riguye. Uyu muyobozi yavuze ko Nyirabatutsi Tereza yarasanzwe abana n'umwuzukuru we ukwizagira Vedasta. Uyu mugabo ngo yaramaranye imyaka igera ku 10 arwaye indwara zo mu mutwe, nubwo abaturage bavuga ko atarasanzwe ateza ibibazo cyangwa amahane akomeye mu gace yaratuyemo. Ndayisaba yagize ati, twagezeyo dusanga uyu mukecuru aryamye imbere y'inzu ye yamaze kwitaba Imana. Amakuru atangwa n'ubuyobozi agaragaza ko umuhungu we Nyakwigendera umuhungu wa Nyakwigendera Derunkunde Nikodemu wari utuye hafi aho ari we wazindutse agiye kureba uko umwuzukuru we yaramutse kugira ngo amujyane kwa muganga. Bivugwa ko mu ijoro ryabanje yari yabanje kubona ibimenyetso byerekana ko uburwayi bwo mu mutwe yarasanganwe bushobora kuba bwongeye kumuzahaza. Bivugwa ko mu ijoro ryabanje yari yabonye ibimenyetso byerekana ko uburwayi bwo mu mutwe yarasanganwe bushobora kuba bwongeye kumuzahaza cyangwa se bwongeye kuzamuka. Ageze iwe mu rugo mu gitondo ngo yatunguwe no gusanga nyina Nyirabatutsi Tereza yamaze kwitaba Imana. Abageze aho ibi byago byabereye kandi ngo basanze ibintu bitandukanye byo mu nzu. Babinyanyagije bakabita hanze. Ibintu byatumye hakekwa ko habanje kuba imvururu mbere y'urupfu rw'uyu mukecuru. Ikindi kandi cyashingiweho kugira amakenga nuko ukwizagira Vedasita ntabwo yari akiri aho ngaho igihe abaturage n'ubuyobozi bwahageraga. Ubuyobozi kandi bwatangaje ko hafi y'umurambo wa Nyakwigendera habonetse ibiti 3 by'imyase, kaba ari byo biri gukekwa ko ari byo byakoreshejwe muri ubu bwicanyi, nubwo iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane ukuri nyako. Nyuma y'igikorwa cy'ubushakashatsi bw'ibanze, ukwizagira Vedasita yatawe muri yombi, biteganyijwe ko ajyanwa kwa muganga kugira ngo akurikiranwe ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe mbere y'izindi gahunda z'amategeko. Hagati aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwahise rugera aho ibi byabereye kugira ngo rutangire iperereza ryimbitse ku cyateye uru rupfu ndetse n'uruhare bakekwaho. Ni inkuru yababaje abaturage bo mu murenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga muri rusange, aho umukecuru wari ugeze mu zabukuru yitabye Imana muri gahunda itunguranye. Mu gihe iperereza rigikomeje, haracyatekerezwa ibisubizo by'inzego zibishinzwe kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse n'icyateye uru rupfu. Niba ukunda cyangwa se ukurikira Itohoza TV Rwanda, kanda like, share na subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru yihuse kandi asesenguye. Wowe wakanze subscribe ndagushimiye, wakoze cyane gukurikira. Tuzongera kubagezaho andi makuru ku nkuru zacu zitaha. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda.